Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Биз сиздерге бүгүн жаңы оокаттан салам айтабыз. Туугандар, бүгүн 12 апрель болуп калды. Жаңы оокаттагы жылкы базарды тартып көрсөтөбүз сиздерге. Жаш өспүрүмдөрдү көрсөтөбүз буюрса колдон келишинче. Анан биздин каналды колдоп, лайктан басып, комментарий калтырып коюңуздар. Каналга катталбагандар сөзсүз катталыңыздар туугандар. Мыге. О, мынадан баштасак туугандар. Ха дегенде. Канча экен бу асака? 350 миң. 150 миң жашычы? Карабайырбы? Карабайыр. Жашын билбейт экен. Айтылыш баасы 150 миң сом экен. Так. Торат канча экен торат? 250. Жашы кандай? Жаңасы. Бул пародасы кандай пародасы? Россиядан келген. Сурачтуу базар. Эми келдиңер. Айтабызбы телефонду? 50 менен, 00 04. Бою канча? Келишкен ада экен тоона. Көк ат канча болду ат багаса экен? Сода бойто. Канча экен багасы? 100 миң сом. Жашычы? Экасы. Канчага бербейт атасыз шуну? 77 миңге тоона. Жакшы экен, саудаңыз берсин. Канча экен багасы? Баа болду, Канчага чыкты багасы? 97 миң. Жашы кандай экен? 8 жаш. 8 жаш. Карабайыр окшойт, Карабайыр. Так, уланта берели. Мына чоң ат кимден экен? Чоң ат. Охо, күчтүү деген, Кашка канча деп атасыздар эке? Сода болду, Канчага чыкты сыр болсо эке, билдиңизби? 108геби? 140 миңге. Жаш кандаймын? 8 жаш. Карабайыр окшойт, Карабайыр. Машалла. Жакшы содаңыздар берсин, Канча болду экен ушул? Алдыңыз? Канча дейсен буну? Канча дейсиз? Ананы. 110. Жашычы? 5 жаш. Сиздики канча? Бунун жашы кандай? 7 жашы. Так. Кимди тарсак экен? Канча дейсем эке? 110 миң. Жашы кандай? Бышты. Иши бар экен мунун. Иштейт. Кошко жүрөт. Улакадагы кетсе керек, Кетет. Телефон айтпайсызбы? 74 менен. 74 89 79 туганы. Мынаке. Охо. Бул сатылдыбы? Канча дейсен мун? Жашычы? 200 миң, 9 жашар экен туугандар. Бар жагы болса керек, муну? Кандай порода? Карабайыр экен туугандар.
Oho. Bu öspürüm qanchada o'tasizlar? 150 deyapti, erkam bor. 150 ming to'g'anlar. Chashi qanday bo'lib qoldi? 2 ga chiqadi mayda. Moyda qungan ekan-da. Yaxshigina o'spirim. Bu mingga o'shanda? Minilgan yo'q. Okay. Telefonni aytingmi? 0755 11 12 77 nomerga baylanishib ko'rasizlar to'g'anlar. Oho, mana. Qanchadaysiz Qo'shqani? 200. Yashi qanday buni? Qulon ekan, cho'ng'at ekan-da, biroq. Qarangizlar. Cho'ng'at ekan. Tak. Qaysat tortdi. Qanchadaysiz buni aka? 90. Yashi qanday buni? İşte ishi bormi? Ishi bor. Qo'shqa juraydi ekan to'g'anlar. Qayerdan ot aka bu? O'shtiqova. Telefon ayta olasizmi? 95 bin. 95 milyon. 51 66 06 to'g'anlar. Qo'shqani boğaz qancha ekan taqsir? Jashicha. Ulağı qanday ulağı? 100% berasizmi? Esi yo'q ekan-da. Qora bayir ekan-da bu, ha? Qora bayir to'g'anda. Buni qaysi yerdan topasiz, qo'qiz izlasak? Janoqatdan topasizmi? Bunaqa to'g'anda. Qiziltaydan, ha, bunaqa to'g'anda. Menga chalsangizlar, men topib beraman shu lotda. Aka, bo'yi qancha ekan bo'yi? 1.60 dan o'tdi ekan bu. Yaxshi ekan. Ko'krak tuvoq ekan-da. 76 ko'katning bosi qancha ekan? Jashichi? 300 ming janasi to'g'anlar. Bu bo'yi qancha bo'yi? Parodas qanday parodas? Qora bayir, ha? Nomerni ayta olasizmi? Nega to'g'anlar? O'ta cho'ng ekan biroq. 76. Qanchada o'tasiz buni? 110 ming de? 130 ming. Oho. Tak, tortdimi ekan shuni? Cho'ng otni qancha ekan bo'lsa? 250. Yoshchi? 8 yosh, maşallah. Yurulog'i bo'lsa kerak a buni. Sizni qanday topasiz ham otni izlaganlarga? Shu yerdan topasiz. Telefonni aytib qo'yasizmi? Aytib qo'yasiz, a? Bo'ldi. Cho'ng degan. Buni ot sotildi ekan. Qanchada o'tasizlar bu otni? Yesi yo'qmi? 5 ming. 5 ming dollar. Yashichi? Yaşı 6 yaşı. 6 yaş. 5 ming bo'lsa, buni bor joyi bo'lsa kerak, a? Mana shu. Ayg'iri bor. Ayg'iri bor. Hozirda onda bo'yi qancha chiqadi amaga? 170. 170. Telefonni ayting ham shuncha o'g'li. 0504 39 36. Qora bayir ekan? 66. Yo'q, Rossiyskiy. Rossiya. Cho'ng ekan.
Qanchaga chiqdi aka boğası? 152 mingga. O'zi qancha dedi? 200 ming. Oho, bunlar tuvanlar atlar qarаңыздар. Maşallah buna gel. Şermat. Serhatga otdi bu yoqqa. Hadi. Satlar sular. Qanchada odasizlar? Gelasi. 130 ming. Jashicha? 15 yashar mi? 11. Ha, 11 yashar ha. Ular qanday uloq bo'lsa kerak? Uloqni gap javob qiladi. İşi bo'lsa kerak ha? İşi bor, to'g'ri. Bunaqa toza dehqonning oti bu. Ha, rosa ishlatsangiz bo'layotganda shu vaqtgacha. İşi bor ekan. Agatdan kirib agatga kiradi. Ha, telefon ayting ham aka. 0779 71 71 70. Ot qayerda bo'ladi aka? Jalda, Qulat. Qulot, jolda bo'layotgan to'g'ri. Bunaqa. Yaxshi ekan. Ot yaxshi ekan. Molda o'ta kulib ekan. Qanchada ot turadi buni? Ya şunu qanchada o'tadi mana? Ya do'stim, qanchada o'tasan? 150. Yashi qanday bo'ldi? 5 yash. Ha, Qarabayir? Qarabayir Qirg'iz yilqisi to'g'anlar. Boyida bir ekan to'g'anlar, ha? Qarangizlar. 1.65 ga yaqin. Telefon aytib qo'yingizmi? 77 milyon. Ha, qattiq. 77 milyon. 38 38 55. Qayerdan topasiz seni? Kalleringdan, ovqatda to'g'anlar. Oho. Hadi. Taylar tartaq sonlar ham, taylarda. Oho. Toyda qanchada odasiz? Haydi 70 kami var. 70 kami var ha. Yashi 1 yash o'xshaydi. 1 yash. Ha, 70 kami var deydi. Tak. Cho'ng be turadi, cho'ng be. Be qancha ekan taqsir? Be. 150. 150 ming so'm. Balasi urg'ach ekan. Qanchaga berib aytasiz aka shuni? 120 mingga. Yaxshi ekan biroq. Qarabayir bu? Yaxshi. Ya boytal aka bu? Yo'q. Erkakday. Qancha ekan bosi? 130. 130. Yash qanday bo'ldi? 170 yaş oldu. Ha, 1.5 yaş. 130 ming so'm. Mayli. Yangi narsa ham arzon sotsa, arzonda bo'lishi kerak. Bo'ldi. Ulan. Kelarga mana men Ne oldu aldın? Qanchaga? 47. 47 mingga sotildi o'shanda. Erkakday.
Baytağı mı erkek mi? Urgaçı. Urgaçı. Kança deyse ki şunu? Okul var be. Kança da odasa ki? 80 bin bir turuş oldu bir. 80 bin. Boğaz eken de onlar. Boğaz be. Azal bir yerde. Be kança eken be aka? 100. Kançanın tuğanı yapmışsın? 5 tane. Boğaz ekene жақын ha? 100 bin son. Tak. Urgaçılar bular. Bir öz erkek ya. Kançadan da odası var. Bası bilin aytay. Bunu kança gelmiş? 35 bin. 35 bin. Çoğun orucu. Bu 60 bin. 60 bin sondan. Bu urgaç çok şey değil mi lan? Neyse. Ya ma bir kimden egen akalar? Ve bizden. Abjapar varlar öt da. Ha, amca Öte çoğun beyken doğanlar. Harbiye devam ediyor. Kança da odası ka bunu? 350 gelir. 350 bin son. Boğaz mı kısır be? Aytalbayım. Yaşı kanday yaşı? Yaş 9 yaşına tarafı. 9 yaşına atıra. Ha. Suraganlarga telefon aytamaz mı sizde? Bir suraganlarga. Ha, Aytın telefonunuzu. 350. Jakını. Çok. Telefonunuzu aytıp koyuyoruz mu? Ha. Bir şey kimin? 72 minin. 87, 12, 97. Paradas kanday boluşu mumkin? Evropski. Европа paradas. At qaysil жерде болот? B. Ноқатта эле болобу? Nokatta. Мына туугандар ноқатта болот экен бе туугандар. Содалашып көрөсүздөр өтө чоң, бийик бе экен негизи. Азыр эсин номурун алдым. 76 Satıldı mı ne oldu? Balası erkeğe eken bırakça. Bunlar Taylar. Ya Taylar kançadan? Bilmiyorum ki benimkinin. Boğazına yama gitmedi be. Ya Karatay'dı kançada olursa ki? 130. Yaşıca? Baltaraşka. 130 bin son. Öte sınır gene bir. Rasya okşaydı ha? Karabayır. Karabayır da onlar. Solmaz. Karat segeni. Şu kulağına. Sizlik hayırdan tamamız mı? Boştan tamamız mı? Telefonunu ayıp koyuyoruz mu? 550 menen he. 02 07 55 ke çalastı onlar. Oşta boladı eken. Adres oşta. Hatta sınır versek hem bunu suradım bazına. Kaça deysek he? 300 yaş içe. Tişke pişti ha. Mingi bak abi. Mingi. 300 bin son. Hayır. Yazsın bunlar sevgili. Evet, 74 mi? 001504. Şul atqa байланышып көрөсүздөр тугандар, жаккан болсо. Жаккан болсо. O paylat karap dur.